Have you ever wondered why disasters are happening more and more frequently since the past few years and recently? Have you ever thought about how to escape or survive these disasters? Well, then you are here at the right place. Welcome back to another new video of End Time News. This is Humanity and End Time Events, a YouTube channel that collects daily footages of disasters happening around the world, fulfilling the End Time Bible's prophecies. Well, if it's your first time, please subscribe it and share it to as many people as you can. We are responsible to create awareness for our loved ones who lives a normal lifestyle as usual, like the people during the days of Noah, following the worldly trends and materialistic lifestyle. Be like Noah, who listened to God's voice, acted according to God's words, and finally built the ark that saved him, his family, and the animals. While the people who didn't listen and ignored God's work of saving mankind were all destroyed by the disaster. So shall it be when the Son of Man comes in the last days. Likewise, the Bible tells us that Jesus has yet many things to say when he returns, that God will do judgment work on earth, that God will separate his sheep from goats, and God will destroy this world and create a new heaven and new earth, and so on. Are you curious to know, my dear brother and sister in Christ? If you would like to know the hidden truth about the mysteries of the second coming of Christ as a thief and want to be a wise virgin, then make sure to check and click the link below in description or in the comments section. Watch till the end, and thank you for watching. May God bless you. नहीं आराम से एक जगह बैठो ला इलाहा इल्लल्लाह आप बैठे हो ना बादल छाए रहेंगे पूरे दिल्ली एनसीआर में, लेकिन बारिश होगी कहीं कहीं। पहले भी ऐसा होता था, अब सेलेक्टिव बारिश की मात्रा बढ़ रही है। इस बार दिल्ली एनसीआर के कई जिलों में ऐसा ही देखने को मिला। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि ये अलग अलग मौसमों के मिलने की वजह से हुआ है। दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं अरब सागर से नमी लेकर आ रही है। ये मानसून का ट्रफ बना हुआ है, ये दिल्ली से पास हो रहा है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ठंडी सूखी हवा भी ट्रफ से मिल रही है। इसकी वजह से नमी वाली मानसूनी हवाएं चल रही हैं। ये एक जटिल मौसमी प्रक्रिया है जिसमें दो प्रकार के मौसम मिल रहे हैं। इसलिए दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है, कुछ हिस्से सूखे जा रहे हैं।
zanpa sunpa chule ni khopa krista zala ka so pete ho zo se ichi hi nin nung lam to gi sam kai bible te ngui long nitin ham se na su jing ta lang na channel hi tunia hi chi video ve zo se mi wang pha hi we azi su hi tabang phat pha hi koi ma zo sin amu zo lo hi tu khang hi ham se na sang che che tan busy hi dem masang chun ham se na hi han gala to hi jong len news ho vela han ki za ajeng lai chu anom tunwang iko mu ahong hlung tan mihemte pin thi na man na hlisu ka na genthei hesoh na nei phatawin ahin la Vannoiya thil su ho iwet ting ei ho chunga su sanga kho zo zo asu jingin leiset chungi alam dang momong tan mi ching mi them hon jang thil su ho kon hin leiset ki chaiding amu thei galpi athum na ahong ton nuclear war hin tin iti akhin so thei dem tin abui tawe ai le so pite ho ei ho din pathin do ei hu hin thei diu le ikinet now sun chu hi hezi chun bible a pathin putem ho anavia huti azi chu teliza kai pathin kut noi su hin ama lung go le anato he diu pon moina ai le chun ne thiu bung som ni lali chang thum na hin olive mol chunga jesu to panin gu thim cha na sei zui te hong itabang thil si ho chu iti hung lunga na hung ke ting phat le leisi ki chai ding chu ipia ki mel chi ding ham dina dongui gal ki sat ho sa le gal ki sat ki thang na za diu hi-jongle ki chai hi un hitabang o hi su te ding ama wang a chai na hello lai ding a hi gam khat le gam khat ki dowa lengam khat le lengam chung khat ki sa ding muntina kel tham tim link ki hot ding hi subte ho hi chu bible verse ho hi hoi tin ngai to le hen in het do diu chu o bible ke sun to te ham se na ki sei ho mi mu chang in agui hlong gam tai a hi le pathin to te agui hlong a kun thimni hin het do thei diu chu a khat na hin nin nung lam a hi ki mel chi na le ani na pakai hungkit phat a hi mel chi na hi subte ho phat na hung phat dung zui ha hin ko mang thei ki ti hi mi ching ho bo he thi mu we de ka nan simlai chapang ho dia exam hong nai le lekha bu ha sim diu poi moi kuti lo le lo sam te diu hi na na tong mi dinga jong a phat cha mu chi atu lo leo aga lo lo diu hi ichi bang chun pathin to tep goi hlunga kun nin lung lam ahi tai chole pakai hung kile phat ahi tai ti he wa kun pakai lam tu dia hi gut lo leo mi ching hi thei lo diu hi pakai hung kit chu mi zo si alam tu mong ding nam pakai hung kit lam tu nunga mi chinga manga alam tu lo nunga lung thim be nga ma hi pakai jesun asaijen aki ko tampi ahin lando lon cha ai ati ai le tunya ahin jing pathin thu sanga amang thai thil ta salam in chen lo chen sumla pai nei le go ning than ho nei lu zo le pathinin alhan do la iza mong de winam jakaria bung som la thum changge nai pakai jin asaijen gam sung pum pia hi hop thuma hop mi ki sumang ding mang tha diu hop khat se bo ai nga ke hoi do diu hi ji ati hop thum la a hop mi ki sumang ding a hi le hop khat la a chu i zaw di nam supte ho bible te agui long gam tai pakai lam tu dia gi gut diu apoi mo pe nei tai pathinin ei mo ho lung nei tu le ta san dung zuya na ai tu mong ding nam bible tu te mo le pathin tu saya ko ei hon lam tu ding dan tu ta i khol lo le nunga mi chinga ho tabang i hi zo lo de wi kum sang ni masangin israel te holam kai le farasi hon pathin thu gel ta in a heoin amhon ata sandung zu in messiah lam tu ta sangin adodal zo ovin pathin phat thei chan ta sangin gau sap na zo achang ve tun hamse na zong ne tinin asang che che tan aching na them a ho awai nu naw chapang le holam kai thum lovin mihemte pi hin khu a beijing tai denomination chom chuma kon le doctrine chom chuma kon he jong le hen pathin tu ta ai het lo wa inei lo leo asagu kiwa tabang i hi di wa hi pathin tu ta izil na dinga phat ki zen pat hi iki cho diu phat chu hong lung tai azi chu ham sit nan in pa ting leo i thi diu ham i hin diu ham mo i bui pi diu hoi tai na in zil diu topic ho chu a khan na koi tabang christian ho chu wangam lu thei ding ham ani na pakai jesu nei hlat do naw hi kum sang ni ram wal ta i bola ni tina i chon si jing na lai u a hi dem athum chan na hi chi chon sit no ho hi hoya kun hong ki pan ham ali na hi chi chon sit no ho kun ipiti ithien thei diu ham anga na pakai hong kit na ding to tep lam pi ni gu thima gu cha banga hong ding dan le thang punga hong na ding dan agum na mihim cha pa ipi ki sai na ham asagi na pakai hong kit ting vice version ho banga chu ipiti in lam tu thei diu ham i krista ta le krista hem ipiti i het khan thei diu ham yo khom na hin la pung sigi makhaya pat pung ko makhai
sung hiding ahin WhatsApp group voice call hiding ahin English le ai pawa zo ngomin ahi thuta khulnom zo se le hamsit na hoa kon pathin mi hu hing na changnom zo si anuya description le comment a link a kon hin join theyo hi ke hon ki mancha dang ka hin sei pi diu in ki het tu diu hi ka hin sei pi nom chu hi le hi chi channel hi nitin hamsit na le pathin thu hung ki update jeng ding ahin phachomi sa ole subscribe matin iloi pa in sumi ngai lu cha cha hozong ana share ta na ichi hi lagaulam ki ngai lu na hi pathin in ai mapui jing tawan这里有个人出现了，赶紧过来！往公楼一边，一公楼后一点。